muridhiri wa Meru TV ntu wengine ndongi eno twareka mubango yo wetu wa Tubaitithanie mubango ora tuwatwe na kuthoma mantu mwanya makoneni na kibiashara na watabwanthia na mbere kwange kwithagira muraithiria wetu na ati 1212 ngai na mbere kwange kunenkagiria muchamo wa imbia yani ndosi ya imbia kuthoma mantu kathomba na kumenya mantu kathomba muno makonenie na biashara kagita konthe tuga kugeria ikoba kumbana biashara enu yaku nini tugakinya maturani tumiukirie na tutigire ati tukuina mbere kwegwa twikuranagiriria turi amwe imundi ndiagao mujeni wa mutindwa kire biashara endongi sana biashara ya dread babenda wikirwa dread kiongo na mantu motheru mantu mawikirwa nkunyu guturwa matu na mantu mangitamara imoto yite kuraitha muthenya wa emundi akwa nchamba nyijikene ta TESH biashara yongwa ameta dreadlocks and beauty pela wewe tibunda betege chonko baba bathomithagia bambiririe ogu niyo tuyite kuraithiri muthenya wa emundi kengo tumenya maingi mamiri watania nani kinyawe kinya kengo tumenya maingi maigi nchamba eno tumenya wenu iri ambirie biashara eno na imantu mari kumamwetheretwe agikinyaniria kire biashara eno yake tena mantu mange tamara mara tukubatara kwa tukimenyaga kire biashara eno yake aga thia na mbere kwegwa gitungatira muge watania nani Bwega sana muridhiri wa Meru TV ntu wengine ndongi twaina mbere kwegwa tukirikana kairekire mubango yo wetu wa Tubaitithanie mubango ratu watwe na untu chionthe kengo tigira atigo muridhiri tukuina mbere kwa twe kuthomithagia na gutariria mantu mwanya makoneni na biashara na muno nkuruko tigira ati kuina mbere kwa kithomaga ntu agukenera kana gutetheria kire biashara enu yaku nini wethiritwe uri nio emunthe turiaga wa TESH dreadlocks aratuita kuthoma mantu kathomba makonena biashara eno yake atwire bora bangerie mathina marathie na mbere kwa ikurukagira na mawega labda marametheretwe akirikana namo biashara ni eno kengo twina mbere kwegwa kinyago labda okenda kwambira ngugite eno kana gugwe biashara ni yaku wegwa kimenyaga tips cia kwambiria biashara bora gomba kumendereithia na mantu mangite mara karibu sana nchamba kire mubango habari ya emundi habari kunindaga Kembere hapa ambira na kujitambulisha ndakwa Dickson Mutelia Mbagu the CEO of the TESH Dreadlocks. Yeah. Bwega sana. Biashara eno yaku nkuona yenderete bwega sana wamemberia ri yina mianga tegano gukuma okumeamberia. Gaze na ni thuganirire kuria kujire kengo wamberia biashara eno yaku kana otwika kwena biashara chingi kathomba ukiomba kwego kiambagiria na ikarutha bwega zaidi kinya ya biashara eno imbio yo ngwa yatemire o base na biashara eno ya wikra trends niseme kwanza ni interest ukiambiria gintu kawakithia gintu umonka withe na passion na interest ukifanya hiyo kitu utiomba gukira ore mwe uanze kitu umonka withe na interest kiki onkwenda ini wapenda kufanya kuma we mwana wa thuganagia maybe wakoroka mbere biashara teno kana nonto tubwa kujire iguru gukura wona no wambere biashara teno definitely ndi bana hadisi kwa joke kama hii Okay bwega sana kagita ko kwambagire biashara eno yaku labda iko warutie resources kana ndu tambecho gucha kwambere biashara eno na tawa watie connection maybe ya customers kengo wewe na customer wengi nimeajiriwa salon bado au naona gain skills bado ndongera interest na passion ya ngugeje na hivyo ndio bado nilisave kidogo kaanza job na okwamberia ithina ile kuwarikania nacho chichi mbere kagita ka wambagiria biashara eno shida ya kwanza inakuwa capital ndio tukiyo the main thing kwambiria job hakuna mtu hawezi anza job the problem is capital
Na maybe family yaku ya kuthukiria ta kagita karabegirwe no kwambiria biashara teno na tuiye muno na kiri culture yetu mana maybe tumenyerete kuona ni kuruba ya wabe na biashara teno family ya kuthukiria ta iba kunenkere support kana kaba menerie biashara eno. Definitely my dad ito vile kwamba kwa sana kidogo nontu sikuwa bado nimemaliza shule. Tadhiri school ndare bado ndo miginto kingi, lakini ndamwira as long as nyatu athoma bado tunatafuta pesa. Amera unibungage hakuna kitu nakupitisha. Uning'ang'ane tie bidii jikaze unekera ngona. Ambiri it's okay. Wathone wa mwari maisha ni yako ndamwira thank you. Ogwibu woni ruthara kumiambiria gutena thina no iriko na labda gintu kiri kugomba kuga nukenagira sana kagita karokuruta ngwino kanimbia ukenagie sana rira wengo gini chani kwambia kitu moja, hakuna kitu fiti ama kitu ni bamba kama customer ingia hapa atoke amefurahia kabisa. Ibwega ne kumo kwambiria biashara eno yaku yethiritwe karakarangia in terms of customers maybe barabaya bakathondekwa agao waku bathiana nkumeriko na muno nkuruki ibendereaga kuongereka kana ikunyia kana na taithagirwe karakara trade inu ikarite kumo kwambiria biashara. Actually only in terms of customers only I'm not that good in marketing, lakini ngogera tu ita hapa customers wangu ndio nitumia customers wengine. Na maybe in 5 years time kana miaka 5 wiyete uribangira biashara eno yaku yewa ikinyite ku ndio nintije mbobereza hata juu. Actually Imeru sidhani hiyo miaka 5 inakuja, sidhani kama kuna mtu atakuwa anafanya kitu ya dread kunipata. Kulingana na vision yenye niko nayo, hata hii room tuko nayo ni ndogo sana. Ndogo sana. Ande chenye nataka kufanya nitaka anda kutagira story ya dread yake. Kuna kitu kama tattoo, kuna vitu kama hizo beauty whatever you're doing. Kila kitu. Kila kitu yenye inahusu beauty ama nini kila kitu. Na maybe ubangite wawaga miro ake kana okamitambia gundukura konge ni biashara ya yambere kupik mbona yake tambo gundukura konge. How about that? Pia branches tunaweza fungua ila acha kwanza tuongee kwetu. Bwega gato ya accountini yetu ya Meru kiri thirikari yetu labda thirikari yithiretwe gutethagĩria kana gitethagĩria biashara ino ni ata bethiretwe bakibunyamaragi bethiretwe bakibea with you people kana bethiretwe bakibutreat ata sijai pata usaidizi wote kwa serikali. Hapo sijai pata usaidizi wote. Mantuma license na those other things buretagira thina. Hiyo nayo ni sheria, lazima tukate license. License lazima tukate. Ibwega biashara eno yaku waturaye na mianka oyere kuma okwamberia na mwankagu turimbi yogomba kuwa no achievete kumana na biashara eno. Vitu mingi. Vitu mingi sana. Tumba kueleza jonde lakini nimeachieve vitu mingi. Acha niseme tu ni vitu mingi in general. Bwega mtu wao. Labda kwena muntu turaithite na aramuji na urengenda kwegwa ena biashara teno ye successful ugo muntu toyumba kumwira ata siri mbio ya kwethwa wena biashara ekurutha bwega. Secret moja ni discipline. Kama ni job, chapa job. Kuwa na discipline. Kuja kama ni kazi, you are dealing with ladies wengi sana. So kitu ya kwanza unajipea ni discipline. Kitu ya pili ni respect. Unapea ule customer wako heshima yake. Akiingia hapo salon, wewe unampiga service yake fiti, atoka amefurahia. Hiyo nyingine unaachana nayo. So kama ni story ya job, kama ni uko nje, wewe fanya vitu zako na heshima zingine pia. Ajua huwezi nipata hapa saa hii mimi napiga job. Alafu nipate pia huko nje na bana na vibuyu za pombe ama nafanya kitu kingine. Hiyo pia ni disrespect.
Emwe ya siri ya nguge kuthibwega ni kwabukana na nchobi Arima, lakini pia inalingana na venye wewe mwenyewe unajiheshimu, pia society ndio itakuheshimu. Okay, bwega sana okwaririo ntu bwa gutungatira maybe ladies gatubete ladies ekagita ka wathi ngugi-ini ta ya saloon ake withagira maybe baba kutawira no bakiuga twategia utungatira maybe boys baba ya tubacuka nambi bethagirwa bena mantu mangi. How about here ikwithagirwa kwina ntu labda warige kubanenkera service bendaga botrimana kairi na mantu maumangi? For me, I don't need kuna kitu kama hiyo. Na Anthony, ni service unalipa tunamalizia hapo. And how do you control yourself? Kana hata we control akengo kwa bena mantu amuno ntu ingi mireno twene oyera wane andamu. Lakini sasa vitu zingine ni kujifunza na kuzoea. Okay. Bwega. Gatuye kiri mutaratara mugima wa kwambiria biashara. Labda kwina mtu kwenda kwambiria biashara eno. Imantu mariko abatiri kwegwa mo key things. Abatiri kwegwa mo kiongoni yake biashara kengoira ni bwega like we witambecha we wibantwega kwa kwambiria biashara imantu mariko mabata muno muntu akurasmithika kwegwa kimenya mbere atirambiria biashara yonthera. Mbere kiambiria biashara watu kitho orenda kuthithiambi. Biashara yangu nakwambia ri nitaweza. Biashara yangu nakwambia ri kuna challenges. Nitaweza nazo kweli. Biashara yangu nakwambia ni binko andaempa nataka nini kwa biashara. Bibu wake. Si hizo pekee. Lakini hizo ndizo za kwanza. Hii biashara nataka kuanza. Nitaianza wapi? Hii biashara nataka kuanza. Nitafanyia kina nani? Hii biashara nataka kuanza itanisaidia. Hizo ndizo the main things. Okay, bwega sana nuntu bwa riboti murithiria uthite na mbere kwigwa kirithagiria imwe kwa imwe kiri mubango wetu wa Tubaitithanie mubango ora tuthite na mbere kwa twigutaragiria mantu mwanya makone na biashara na muno nkuruki turiaga wa TESH trend kingo twina mbere kwa tukimenyaga maingi nkuruki makone na biashara na kiri gichunche kia biere tukaina mbere kwa tukiaragia maingi mege na biashara eno i services iri kwanenkanagira ni mantu mari kumamugwa enda kuya gutungatirwaga akaina mbere kwa gitwerechagira monthe agaturiko na ikengo twina mbere kwa tukimenya nkuruki TESH nowe kana muntu tukwariria nowe na muno nkuruki mantu tamara tukaina mbere kwa tukirutanaga ithina mbere kurithira mubango kawethere ni ubambitaga ni PHAMINUS wa KIMATHI utiga chenche mutambo.